Я бьё Катима батл я баяк меброй. Мауз чи гуфтам? Не меброй Катима я. Охи дан без. Так медони просмотр мы Не, не в том смысле. Серьезно, баре просмотр. Ма бизнесмен, ма дабшба YouTube, ма бизнесмен, ма баре просмотр ком метрам. Мам як гуш карагим, ҳамурам баъди видео тайёр шида. Face to face. Я face to face кинем. Хош бим. Мамо батра агон бахтиёр. Надори ҳоз як каса таъриф кини дар. Инеми батла барои сумрум аст. Баъди инами видео гӯш кӯ. Майкл Ҷексон барин рафт. Оли гӯш кӯ. Қуратит кадая, қуратит кадая. Ма ҳамо одамро гуфти пулро бигирем. Ҳам як гап. Ту қати ки батл кадани мардакша мардак вори бугу ки даун киранам ёк дода. Ту гӯши оли? Ушки меброй. Ма у қадар текста навистана мегу ме балван. Гудак бозӣ да ба айни хел. Просто ридагия. Бе ҳар се шумо ҳар димо. Не мекунем мехели. Гар мана фора. Мада бадшон интересно. Ак форадофи. Ман без Бакш камера. ма ҳамчун ғарибачае ки дар Москва меҳнат кардагим, кор кардагим, 3 солона дар байни ғарибо кор кардагим. Естественно медонам ки ода чи интересне. Ассалому алайкум ба кулли подписчикони канали Файзулло шоу. Имрӯз бе ягон қаламу варақ, ручка ва дафтар. Имрӯз байни нами 4 ҷанговар ҳалли як масъала омадем кинем. И барномаи мо ном надора рӯбарӯ, и барномаи мо ягон зига ном надора, номаш ҳалли масъалае. Иам додара, иам додара, иам додара, уам додара. Файдошон кардам ки бишинем 4 та шахшах кинем, ҳамин масъалаи визифтиякшона ҳал кинем. Пеш аз сар кардани барнома як борак стоп кинен, подписация кинен, колокольчика бижихен, комментарий, лайк мондан, естественно кори шуморо хачина мекунам. Поделиться кардан фаромӯш накунен, ҳамаи меҳнати мо баҳри шумоай. Ростӣ мегӯм ай онаҳо ситораи эстрадаи репи тоҷика даъват кардана, инҳоро даъват кардан қимтарак буд. Гарани азоб кашидагим ва медонем ки и додар мон айхиди қубодиён омадагия, хай бародари мо айхиди наву дипразема дурунаш хеле лай дурунаш. Мегзарем ба қисми барномагузорӣ ва ман якм савол маметам ва инами саволи ман барои ҳаматонай. Ҳами байни шумо инами дод дуввои незашто барои чӣ саши? Айпштиё. Айпштиё? Хайна ти гап замининта барои айпштиё. Ту бугу барои чӣ саши идея? Барои ки дидим ама хурдсола гуфтам батл мебурам катиш. Ту значит ида визов доди, а? Ана ки ба мезарем ба қисми мануш. Недавно дар канали Хидот як видео бромад ки ма тайёрам ки як блогера гапчап кардем, як қурат кардем, як кафо катиш батл кунам ёки ду батл кунем ёки ду ба як катиш батл як ба як катиш батл кунам. Пеши изентайс мерам агар ганҷават кунам туриш мекунем. Ҳамира ту фаҳмон ки нисбати Макс Эке Топор барои чӣ хеле бадбинӣ сар шид? Аввалу салому алайкум ҳамада. Ака бадбинӣ не просто вақте ки ман занг задам ида и гуфт ки мардак боши занг зад гуфт не ки ман аввал ида занг зада будам рости. Ман занг задам ки гуфтам ки нашод батле ҳамё гап задам и гуфт ки и ду ба як мегап. Значит тағай иёзи шо нест, тағаш Максай? Ха албат. Баъд давомаш. Ха ман занг задам ду ба як гуфтам биё як ба як гуфт не ха гуфт ду ба да организоват кунем фаҳмиди па приколу гуфт ё рости гуфт намедонам. Гуфтам ки визов роит кунам қабул мекунӣ гуфт о ба яду вақт занг мезадам фаҳмиди ба телефонами гирд навода овозош ҳавс мебурмада қурат кадеста чи ба кала намегирӣ фаҳмиди ба яду овозо расид фаҳмиди ки ҳамада овоза кард ки ма қатиш батл мебурам истусу батл мебурам қатиш истусу баъд ман омадам гуфтам хайр расам хебуша биё чема қафо гап задана гуфтам ки ман иҷа як савол метам ака значит не нависите нисбати нами ҳами бача аммо баъде ки чаншақҳои ақора шашинади баъд ҳамон саршид на ана баъд мегзарем ба қисми ту ду ба як визов додӣ? Короче ё раунд хондан, хаб бидем чанқа визов додан, баъд нашид гузарондан. Чӣ хеле вақте ки оз ман мебиём тра ҳар гап мегӯм ҳар ҷода баъд трам хаб намасти ку. Баъд ман як ответшон додам. Гуфтам западлоя қатишмо батл кардан. Западлоя батл кардан. Меги пагаш дист задӣ, а? Гӯш кун. Дист дашмона ба дахто накашон. Яму камтарам боша да амё дист буд не ки ё полни худ хичон да кашдан, деволи нам каши борин кашидан да хичон. Баъд и акамада алоқа бромад. Гуфт короче инам тария. Гуфтам да ба як қатишон мебуро. Буфоран ина биёям бубуроя. Нафоран паси навигаришон шаванд. Ана ту ба дили пар гуфтан метавонӣ ки имро дид каса ҳар чӣ тоқа мезанӣ? Мезанам. Мезанӣ? Ман ака Закира ку хана медонам да текстош чи не ки мануша медонам ки ба фикрам 6 победа дора я поражение дора умрам да бахи кай
و باخیک یا که ای چی میگن خیلی تیتولدارای رپ توجیه که با یک صفحه کی زده بخاطر بچه عادتی را استیفا و بزه بعد بردگه خیلی دا او بوی دادن ایام یگان جای آی بیش نیست چون که او باخیک به حد سختای بطلای را دگی سلام علیکم بچه‌ها بهتر سوال می‌کنم نرسید برای ما خدمت مجبور می‌دارم برای که چند گپ دروغ او گفت اینای پشتی و گاو زایسته ما مجبوری گاو میزنم تو بطلای را دگی ایران نه باید جا میدونی که او سختانی را میبرم نه ما اشتنوی ما ایران ندیدم با تو حق نداری حوض یک کس تعریف کنی دایی تو کاکتا برنده تو باید نه پشتی ما را بگیری نه پشتی او را من دیگه درست سوال بده نگاتینی چناوی اشار نیست که بطلای را دگی با ایتاگو گیری با تو بطلی زکیره دگی ما یکم شفتم زکیره نه خیلی نه راست میگی که برنده حق نداره که گپ این زنه حق نداره از تو را تعریف کنه را تعریف کنه ایرا تعریف کنه ما را تعریف کنه ما را گفتم پروسه سوال بده دالش میدیم دالش و همون گپایی که ای گفته از با وقت معرفی که معرفی کردی سلام علیکم بچه‌ها بولگیا سلام علیکم کسی میشناسه ماکس کسی نمیشناسه شناسه ماکس و یا چیزا همین گپایی که این میگه که نسبت وای گپای قبه زده یا گپای پاست بالان و گفتگی که ویزیت ما ویزیت قبول میکنم همین گپا روستن اکامی ویزو قبول میکنم همیشه در چوتا بایودم نسته نه که انم گپای پاست بالان دیکو اقرات گفتگی ما خفاش گپ نزدم خودش روز گفت کو با تلفن گپ زیسته بود من ناگلا گفتم برای که اونجا مادا و زامات کی ویدیو کلا گیدا بودم من خیلی بالان گفتم که بفهمم گفتم گپ زنه باید گپ دیگه میگه علاقه در برامد زنگ زده این شما را داود نستینه که در اینستاگرام نویسندگی باید مثلا که اینستاگرام در نویسندگی بچه ما تو در مخصوص ما زنگ زدم ایرا پرسیدم تو گفتی از ما گپ میزنم گفتی ما علاقه میکنم با ما پاسور زنگ زده در گیپرازم عبید که حسابدم که تو مرا نویسندی همه چیزا ما بخدا ما اول نویسنده بودم بعد زنگ زدم برای ایرا پرسیدم اول نویسندی که مرا دالش میدیم دالش میدیم که بطل موندنیم همین سوال دیم دروغت میگه قفا اخورات کردگی خود گفته است که با گوش خودم فهمیدگیم یا قفا اخورات کردم اکنی تو کما دا اوزا چند طرف رسیدگی برا خیلی اومدگی شهر نیست نمی خیلی به ما میگم که او یک کس اوزا اومد که منوش ما را اخورات کست نه اکا یا سوال چون اکا همه وقتی که ما در همه جابدیم نما ترامش نختم صدفویز ما نمیفهمیدم که یک کس بگه که ای ماکس ترا اخورات کرده ای ماکس که بعدی که همه گپ چپ شد بعد اوزاد رسید ای همه اخورات تخت با گوشت فهمیدگی ما خیلی بلان اخورات کردگیم ترا زنجتا ها در تلفن من یک اخورات کردگیم همون بعد ویدیو تیار شدن در کامپیوتر ما دیدن منتاژور زنگ زدگی همون خود ما اخورات بلان کردگیم که اخورات کردگیم اخورات بزه بام کردگیم نیست تو اشرینوی تو با کلام میگی اخورات کردگی بعد نمی هر شما نه دارو شاید دارو خام سوبدیم شما نمیخواد هر دارن که بعد باطل کنید زپادلای صد فویزا او زپادلو میدونه خیر مدن زنچه شما رو زینا بعد صد فویزا تو زپادلو میدونه خجالت بعد باطل با هردش میبرم آتا چی نه زپادلای بعد یا زنی مدن ما ای سوال دا جواب تیو ما که просто ее метарсан ки якамш ки батл бубруян диемш ки ихе повод кофтесия бада баяги оз модаш дага ку чам баяг визув дода бада ту визув додести бада охе ҳо ма гуфтесам ки рас як баяг мена мебруян ду бада ма мебрум хати як баяг ҷой тарс тамом бес хато оз гуфтеси ки ма западло медонам значи метарси бадра خیلی دبات دبادر میگوی نشده که بطل دبادر شدگیه خیلی فکر نکنید چی شدگیه یا کم بعد دبادرم بس ما بمتم مثلا استیفی وحدتی وقتیه کشیدت بعد کدگیام یا کم بعد دبادر کدگیه اسپی سیاوش قطی جمع 64 قطی بچه وحدت کدگیان آخی استیف ما امروز من باطل داشتم سال 2016 الی 17 24 نوامبر بود که یکم بعد دیدک بعد اون خبر دادن داروش ماسک داشتم رو مدگن در ارتجاع گفتن میبینیش که نو نمانده چلای ماسک نمانه میگم زنش تو روزای قضیه یک بار باطل کنی انا ته قضیه زپالدو میدونی باطل کردن اته تئوری قضیه یک بار باطل کنی ساعت چویس بعد بدلی پر گفتم تو نکنم خیلی پاداچو یک میگی گفتم تو کلیپود میکنیشون ساعت چویس بعد از سیگا پریموشیس و شون در اینجا چیه که ایرا دستگیری بسیار کردن خیلی دستگیری بسیار کردن پریموشیس استعمال داره که تر دستگیری نکردن اینا باید چیزی میگم تونوزی اینا می برای قواتش مون سنجیدن خیلی مذاکره میدونم که کم در نشد تکس نویسی چیزوسش یاردمش میدم برادراشون لیسنس میدم برای اینا جهازی ده بدر که ما باطل میکنیم
Battle la buraya battle. نه ریف من بطل دخاطر میگه دخاطر نمیکنیم battle. نمیکنیم. نمیکنی فهم بطل. مو چی بتا جب خیزم battle کنی. چی با خیزم؟ بطل نه ریف من ریف مگا. یگم چی؟ نمیشه. یگم چی؟ خیلی تمام میستم دالش میدیم. این نمای ترسم چی میگو چی میخندی؟ خیلی دالش میدیم. این امجان نمیشه. این امجان نمیشه. خیلی دالش میدیم نه خیلی دالش. پروسا یون نام خوان که دباتی بسیم در کانال ما کنن نگی پالوبومو باتی بسیم میکنن لی. که با نگاه که دالش شاکه موی دات و ندادم ما بوی اتودو فهمی بوی راوند دیگه دا آخری راوندش دا دیس نمیوگ دو داگه دیس نستای نیگر پیگر گفتگه با آخر دا مورا نمیوگ دو داگه هارد مونا با موی چی نگفتن با خس با رفت خدش دیس کلیپ کاتی بروا فهمیدی ما با اتود ندادیم داشته هیچیش نگفتیم فهمیدی ما پروسا یک کار کردیم که همیرا ما ویزف برای سو مونده من نمیگم براش که کانال ناوک شدگی بود ما دا کلیپ کردن در کار بود ما دا پیشروی در کار بود ما هیچی را نمیگه اینا کد که ابیچنی بنویسه اینا کد که بیا ویدیو ابراشنی کنه که شما چوا ما دا ویزف دو دستین چوا خد این خیز دیزاد یک تا دو تا سه تا سه ترک دا نمیوگ دو داگه ما در کارش همه بروگمام تو یک تا دیز دو تا دیز سه تا دیز مخدار ریال نی ما دا داجا آوازش اومد که تکستوش کی نویسه گه تکست آخرانگی شد 16 مصرع آخرانگی اکای معروف نویسه پانونا میکنیم وقتی که استودیو رفته زاپادلوگی نداره آخه نه انا ایرا همه میگن که تکستوش تو منویسی خواهی هو ما یوردمش میتون براش که این گوده که لیش نامه تکست یکم کسا خوندن و زاتو میتونه ایران تونسته خونده دیستون آخه ما هیچی نگفتم ما گفتم که این دیس زدگی این داشه نپرسیدگی چی با پس شما خسته راوند بانک تونتاش آخه برا ما این حوزه تو یک از ویزف دادنی همودا تو میری اورا میگی که برند ما ویزف میتون قطیم باید برو بعد این باید میرفت این همه قودامو میره این باید خب این چی دخل داره ای گاب دا آخه همین نمیو کمی گپایو خیلی گوش کن نمیو نه تو کسی که این چوا نپرسیده ای میگی که هر دیو دبس چی بچی نکرد این ایمونا پرسید بس نبرولی یا زاخ بزنی مثلا ما گفتم که ویدیو ابراشنی نکرد بس چه چوا بکنم ما ایرا حقارت نکردیم ما ایرا هیچی نگفتیم ما حقارت کردم خب نه حقارت داری تا حرف دیسو بیا به من حقارت کردم حرف دیسو بعد برنامه میمونم هر سه دیستم یک دقیقه جا هر دیو دا یک دقیقه گوش که لاخ نه چوگا ما ما همو دام را گفت همین پلو بگیرین همین پلو بگیرین که باز نه باتل بگیرین دیگه شما نه چی عاد کامرا گوشش ما ولی هر دیو داش ما باتل کردیم بیاش ما باتل کنیم آخه نگاه که آخه ما یگون کس دیگر اجازه دادم که یگون اکوی دیگه قبول کنم تو مثلا تو بس اطرافی تو جو ابراشنی مادا کردی وای ویدیو را پارتو ما یکم دمان نختاموندگی بدم چند ساعت بوم اش کدگی بود در کامنتاریو نویسندگیان مقصد در نظر داری بو نویسندگی هایافتش برات واچی دالچی ما ویدیو ابراشنی دینا کدگیم دینا ویزیت را قبول کدگیم مناسب زنی که نیداسیون برای خطیبات کردن اول میبینیم یگون اکوش قبول نکنه با اینا قبول تو چوا مرا نمیوگ دادگی مرا او تامیر میگی کو تا دا باین خوشیدگی یگم شیدگی با گوش کو ما نگاه که تازه گفته که ما خدم گفتم که ویزیت قبول میکنم دا ویدیو یا بلاگر همه اکوش نه دا ویدیو گفتگی همه اکوش نه یا اکوش گفتگی یا درام نه یا اکاش گفتگی یا دا اکوش گفتگی یا اکاش گفتگی که ویزفته نه گفتگی یا دا اکوش یا بچه ما اون ویدیو را نشون دادم دامجا ویدیو ما را اونجا دادم همین بطل شما برای سوما یا برای مخلص اکی سوال ایرا توضیح دادستی برای هر دش چی وقتی که میگن ما در بطل شما در کار نیست ما در سوم در کاره ما نگفتیم که ما در بطل شما در کار نیست ما ازنچالا گفتم من نو کانال شدم ما پیش اکا دیخدا اومدم ما گفتم که ما در پدرشکا در کاره ما دام خیلی اکا دیخدا گفت ما هر دشا بطل میمونم گفتم سوم هست با این در گفت ها این پروستا شیشتگی ایترا هیچی گفتگی نیست پروستا گفتگی من ویزف میتونم اگر شما چه قبول کنه برویا این می قگاب گفتگی بگو بیا ما مسئله را یا گپ نه اخی بیا ما مسئله را بگم گوش کن ولی به کدام کانال شدگی کانال
خیلی اجداگل شدن نه که نه استفادهش بردیم پاسلنی ویدیو ما به اینمو پارتساگی اما ما یا وارد کانال شدیم با ما را باید دیرم میوردم میگفتم واه یا کودک کاکا باید ویزا بوده خیلی جان ما یا کودک نه ای بگونه نیست ما دا انا که بیا اکا چه بگونه نیست آخر برنامه گوش کن ایو کاروچی ما یه روز دادیم در رپورتاج ویزا داده خیلی хорошо بعدی او با هیچ شو نگفتم راوند بردم راوند باتل بردم فهمیدی اکا میونی خچون هم تاری کار کردستیان بعد ما ویدیو کردم گشتم گفتم خچمو نمیشه با چه ما باتل شما برآمدن میرم ما سوره ازاد میکنم چه ما او قدر تکست نوشتن ازاد کردن فهمیدی اکا بعد با گفتم که مقصد کاروچی یا پاگفتی و پاگاش دیز زدی گوش کن با پاگاش نبود گوش کن پاگاش نبود بعد ما یا دادیس نمیوک دادگیم خبه نمیوک دادگیم اکا با یو فقط داخل چون کشیدگی یعنی داخل چون کشیدن سه دیس نشد نگیرو و نشد هم بالا بولو زدگیم ایو داخل چون کشیدگیم انا بعد میگه دامو دیس زدن با ببرو خیلی میگه که میرن سوراج میکنه سوراج نمیکنه رپ اومده شه ما او قدر تکست نوشتن میگم بالوان او قدر تکست در باطل نوشتن با تکست چی اول گوش کن دست خب ما او قدر تکست نوشتن میگم میرم یاد سوره ازاد میکنم با فایده خدمت بعد ما سوره ازاد کردم بگم برآمده رکلام کنم بچه‌ها ما اینم قدر سوره ازاد کردم فتا رکلام کنم با رکلام نکن بعد رکلام نکنیم باش ما میگردیم میگه کوسورا یا جان یا بیا چی میگی برنامه نکنی تема берем бромаден оқибатига бесия секунд я секунд як ба як намебро не ба як мебром ду ба як дай ҷорос намегира як ба як намебро не просто намебро ҳами савола ҷавоб те мебро як ба як қатимай наби мебро як ба як қатимай набиё қатта западло марам қатшмо западло тамом значит баъди закиву шонча намешава ягон организация куш накунад баъди манушу макс мешава бое время баъди инаме видео гӯш кун майкл ҷексон барин рақс накун инами баъди инаме видео ба худо любое время инами дар коша ҳозир меброем на биё 2 ҳафта 1 ҳафта вақте биё батл меброем خیلی یه هفته کمتر گفتنی بدم نیم یه هفته یک نیم هفته بیا این آمد آز بعد این همه بیا ویدیو ابراشه نمیکنی این ویدیو چه بیا کار کنی همین بعد کنار من نشوا سوم هسته سوم ما ارگانیزاتور آمدونم که سه نگاه میزنم تو قبول کردی تمام قبول کردم باجی تو значит ترام برای سوم برآمده‌ای ما برای اینمی بطلا برای سوم برآمدم ما فکر کردم تو کار کردی با ایو گام زدیان که میگه کی برای سوم است ما مخلص اگر مخلص ما بسوم مبرم نه ما کاتیت بسوم مبرم اوخی زپادلو قچمو ما کاتیت بسوم مبرم بات میکنیا ما دست در کرایو ماکس گوش کن ما یا که در کار باشه کو تو باید ارگانیزاتور اینا ما کاتو بات یک وای برآمدنگه نگاه کن بطل کانال ما برای بسوم بطل میکنیم ارگانیزاتور بیو همش تشکیل که خراشو تمام بطل کانال ما خوب ارگانیزاتور یافتیم با کانال خودش میره وا خب چی تو میگی بسوم برای ما ارگانیزاتور ما مخصوص ما اول ما گفتم که ویزفی ما просто خواستم که هر دی یورا ما دو بعد گفتم گوش کن ما همون روز دو بعد گفتم просто همارا به هر کانالم بزور کردن دلو بچکی باتل برو امیرا گفتم یا من نوشتم کامنتاریا فهمیدی یا داخل ما گام ارگانیزاتور یافتن دو کامera یافتن پروسه باتل کردن دکردای ماجرا خدمت دونی دیگه کاتل اگر این مدام از روزا باشه بسیار برات کردن دام برای کانال تو مثلا این ویدیو داگیات میگی ما اگر در کانالش برسون اگر در کانال تو برات میگم من بسیار باتل میکنم مثلا بسیار باتل کنم برین خوب فکر کنین شما در جا با خواسته اومده که بخدا شما با خواسته نمیدید جا
برین خوفی اینه بین- من برنامه دیگه من شما- برنامه ای من جای خودم گپ زدیم کو این برای خودم گپ زدیم اون اونجا کم درک هم برم نمیری یارگام که مونتاژ نکرده یا خیلی بپردم حالا با همین اگه تو قطعی کی بات کردنی مردک شا مردک وری بگو کی داون نمی‌دونم شما. کیرا نم یک دو داگی کیرا گفتگی مردک وری اکو بسیارتا بسیارتا با بعد ما کیراش دادوری خیلی هست دیگه خیلی تو بگو ما دام بگو نه بگم ام بی ناوی اما آدمی که باشه اما آدم که خودم گپ زدگیم خودش میدونه کیه روزی من نشد باتل گپ نزدگیم من نشد تمایت چی گپ زدگیم خودش میدونه که نمیوگم ده خودش میدونه خیلی هم ختم باتل کردنی ویزوف دادی کردنی باتل من حتمی دو باده گفتم نه بعد ایو نمیشم نه هر چیزی میگم ختم بحثا بس желание داری ما ویزوف تقبل کردم شما نداشتم چی با سخت فویزا من اکای سن همه گم организовать میکنه پولمون اباینده یگانسو میمونه برای победитель میمونه فقط победитель میگیره فهمیدی سوما میگیره تمام اگر نه اکای سن организовать میکنه من اما گم میزنم اکای چی نیچه شو خاکوش نمیدونم من نیچه ما خدمه پر خدمه گم تمرا نمیبری نکی نیچه کدانشا ممکن نیچه شوا نکی نمیبری تمرا ما یک دل پر میگم فهمیدی 200% در کوشا گارانتی میتونم میبرم مارا کسی باشه میدونی دا کاروچی 4 سالگیم و 3 سالگیم 2 سالگیم فردگیم Братан, дальше женский род мышиба. дальше همش نه آخرون گپ اوج گپ اوج گو цензуру رفتسا آخر گپ خلاصه گپ باتل امی اینترویو مو یک ساعت زیاد شد به یگان مونتاژ میدم جای خودم دابن چخشقه زیاد کردم جلو میبریم این جلوی باتل ندارم این باتل نمیشه جدا نکنی نه که این نایو از من گفت کردم که اگر ما ارگانیزاتور باشم یا باتل میشه چون که گپای بسیار دارن در دیگه بگم این پروژه گپ نداره این پروژه گپ نداره انا که این پروژه گپ داره گوش که ما با می میگم این پروسه ایرا یا گپ قپیده شده ما قطعی کودک نمیبرم فکر که چند سالای کالونی 5 سال تو از چند سال کالونی 9 سال یا بی یا ایران بچه بای خری ای مایدا کنو جیسا که بای خری فرق میکنه برات گوش که یک سوال Gab das nicht so Mister. خچ بای کاپتا برات دوز گوش که ای مبره گودا که چی میگه ایران چه خودگی ای میگه گوش که صد فوی چوغور میگه خطی همی چوغوری نمیگه انا انجا نام نگاه که ما گوش که ما لیون دوران نگاه که ما سوز تا یا سوال میبرم یا گوداگ میبرویا من نپیمر میگم یک کالون میبرویا هر دم را جنگ مونی کی میبرا یا اخی گوداگ هستا کی کالون یا اخی گوداگ نیست اینجا تو گوش که تو خاوشونا میکنه ما ندیدم گوداگی قدره بگیره مردکی قدره بگیم یا نمو بزنه پوش میگذه تمام هم ممکن تو هم خیلی باشه اگه گودا مرا گوداگ کلا مرا گوداگ کلا آخرون خلاصه بروری نفهمیدم نمیدونم تو می ما گفتم فکر کردی که تو با دیگه جد فکر داری تو با دیگه جد فکر داری تو 5 سالای کالونی میگویی نمیکنه این 9 سالای کالون نه نه بینه یا گپ گوش که منم میتونم که گوش که بی هر سش ما هر دیمو نه مکنه مخلی گوداگ بوزی دا با این خود پروستا ریدگی ها بس پروستا نمیفوراتم مبروی باتل مبروی تو بشی اولی؟ مبروی باتل اینا یا باید گوش که پروستا نمیفوراتم بیا گپ ما برامدن نمیفوراتم کازا تو ما خاطی گام مبروی باتل گوش که یا بیو کاتیما باتل یا باید مبروی ما از چی گفتم؟ نه مبروی کاتیما یا اوخی دام بسته دام بسته مرا کاتیما مبروی گپ زمان قچ ما کاتیت زپاتلا خاطی گام چپات نمیکنم ما برو داوای خیلی بچا کرا زپاتلا کارو چکار شو باتل کاتیت زپاتلا برو ما دکادر چی میگی تو در خبرو خیلی باشی همه ترسی خیلی تو میشینا وقت بعد فورا بیا دالچی یا گپ تو بگو باز آخرون خلاصه آخیبا بروری ریدگی هم پروستا هر دوش
ما هم جای میکنیم قطع هر یک دو داره خیلی قطعی نه وقتش باخته داستانی کی زاکر قطعی همه جای باید داستانی نه نگاه کن گپ در یک چیزا من پروستا کو با خدا قسم قوای همیرا کو با همو برابر میدونم قوای همیرا با تو با اون شاگرد بینی شد ما اون کم شناخته سم در جای دگیمش هر ست برابر میدونم نگاه کن قوای را با دلیل برابر میدونم اینا این فکر به اخلی نکرد تو گوش کن تمام ای بچه ای بسنه برولی شکلی چی نیست من وقتی من ویزی بودم باتل داد زولی داده 16 و سپری من طلبای مرکب بود بیس اینجا 3 سال دباتل دباتل 3 سال رو بودم میکنم وقتی من یکم دباتل ویزی بودم سپری که من طلبای مرکب بود من در خدمت من در تئوری حربی بودم اومدم و ما 5 6 اومدم من فقط قرارت کردم من باور کرد نمیدونم چیش بود من فقط من چیکار کردم کامپلیمنت کردم سپری من تو ولی میگم که نه تو استفاده میگم 3 سال بودم میکنم خوزا این برنامه برای اینا بو گپ آخونه یارا دهانشون ما بشه گرگ میخوام میگم مصطفی همین برنامه بس این برنامه که ما شما را خاطر نمیشه بس این برنامه را که گفتم این برنامه تمام نمیشه خیلی اگر شما جدی داشتون دیگه قسم برنامه برای در کامنتر بنویسید باور سر موضوع که میکروفون دیگه کانال نه شما نه من برنامه تقسیم میکنم Просто желание дори. Хотите батал? Давай и вы пусть нам кинем, мо желание дори. 100%. Тамом ма катака исенга мезанам. Тамом ма 100%. Амара гап мезанем тамом. Каналам холи мондан да мақсад бади аудитория ва Победа да суме гунам сумона. Победа да гун сумона. خبری بعضی شونجا قدی زکی نمیشوند و بعضی منوش قدی خب مالی بعضی منوش قدی کی میشوند ماکس میشوند فیس او فیس اینجا فیس او فیس کنیم خوش میگم Тамом батра гун бахтиёре. باشه باطلا فیس باشه باطلا فیس او فیس میگم Нади дагем фейс фейс. Face to face. Бару пару мешнам гав мезанам. باشه این فرمان بود دیگرگون جلوی شما ایستین خایپای 100%. با کلاب بینه خایپای 100%. برای چی منوش هم بچه‌ها میخوام Ты 100% میگی امی لیشنا شونچا چی ما ای خای میقپه نه ویسس نفهم نخواه چی با ویزف دادن چی با راوندای بطل خوندن که ماس خبردار نبودم گوش که брат не додар гӯш ки вақте ки мо ира якум бор студияи ректиҷӣ бурдем ира акай доди худо мунасабе ду мо ай пеши худ наёмадем ки бигем ки ака ги ира қати шонча батл моне акай доди худо гуфт просто гуфт и майда гуфт қати шонча визофш мона гӯш коли акай доди худо гуфт акай батл розӣ шудиям акай доди худо агам идея беза буд батл розӣ мешавад гапе ки брат вақте ки гапи ҳар кас гапи ҳар кас не ман ҳамин додара агар гапи ҳар кас гӯш мекард ман метонистам амина қати хуш кунам дубади қатон батл бирои яки я гуфтам ки мебироем дубади гуфт не тамом фикри хитай ки ҳар кас бояд ба фикри худш гуфт на вақти ба фикри кор мекунӣ инҷа мешини батл мекунӣ и профессия мегирам батл бефоида мешава организатор я дирам намета ки батл гап агар гӯш агар мара фора батл я батл ташкил мекунем ки доди худо даҳиш худо батл ташкил мекунем اگر من فورا اگر من بخوام فورا نه اگر من فورا من بعد شون اینترس ها فورا دوفی من آیا که بس بکش کامera را بس سبب بس من گفتم من حق دارم نمیخوام بگم هم خلاصه لبوک از من در حق دارم من ارگانیزاتورم دی ارگانیزاتور با من خود اچم بعد شما دا کوم من بعد شما دا من دا باطلی دلیلی دلیلی بینی که باز سر مهمه همین برای چی بگو من به کوشش کردم همین ارگانیزات کنم باز اصلا خیلیش میکنم شنولی انا تاکی ای طرفی من دخل در کل سر داگ میدونی پراسموتر میگیرم نه نفتم مثل بیشتر برای پراسموتر ما بیزنسمنم ما داشت با یوتیوب ما بیزنسمنم ما برای پراسموتر کار میکنم برنامه مود اینترست نیست برنامه اینترست ما برای پراسموتر تام کار میکنم بعد در بودم برنامه من اینترست تماشا میکنم کسایی فورا بعد میبینه درش برای چی اینترست نیست دال برای بینی که برای چی یا که دلیل بینی بعد درش یا که دلیل بینی کم نشه کی دلای کی بس برای شما میگم که یه آدمو چمپیونی پیترا ایش پروفینال چمپیونه انا یه وقت پراسموتر میتونم برای چی مدام اینترست تو چاش میخواد دوری منوش
ترى وخالد انتريسان شما просто тамошо намекунед ютуба тамошо кунед мануш хел ашид хапай охирон баъд кадаги мануш усол дарига баъд доди худо буд не декабр да буд қати сад ау баъд ки набромадан ле набромадан ле на броваре са шуно дукан дига тамошо всё понятно всё мы то оз шар победа хати бахи ма баъд дохим тамошо кадаги дига надам ман рупаро тамошо кадам даш мери تو باتر کردی نیستی باتر کردی نیستی تو میدونی که برای یگان ما که خفه نشد دار تو داریم مادی آن تو بالپش لبو ارگانیزات با بعد دیدی اینترسی برای برا آخه بست برای چی سبب چمپیون که خیلی چمپیون میگیره اونو چمپیون تون خیلی چمپیون میگیره آدمی که واپشه باتل دیدگی نیست ویز افتاد چی کارای نکرد خچ باتل ویز داش یا پرتا دا باش نکرد تو برای چی آیت نیتول که ایام او میخوان که تران اما تران قدیم مثلا پنی که سخت بینم اما برای چی اوچخل که یوگی نکردی رای در موندن کو نیکتونی اجدال شو رای در میگیره یوگی نخیل گپای بزه میگه کو او میخوان که اشیدون خیلی باتل داشت که تراگون کس بیام خیلی آمدی بگیرن نیش برندوس کنم آمدی خیلی باتل میخوان انا باتل اینه یا اینترس نیه نیست باتل یا اینترس نیه برای چی که پوبلیک اینترس وقت نکنم میگه واه شونچا قدی زاکی باتل کرده زاکیش کیا میگن آمد تماشا میکنم برای چی ما همچون غریب بچه که در مسافت مهنت کردیم کار کردیم سه سال اونا در بین غریبا کار کردیم ایستش نمیدونم که او در چین ترس نیست. مثلا ترکای میگن که نه آخر چی باور کنن ترکی که کالیون قدی لون میخوان شب دوشنبه نمیگه جای کار بودن که مدبر کلام کلا من هم خیلی ازدواج کردم بزارش دادم گوشادم یک چی بگم باید نگاه کنم. گوش با مگه دارم میزنی. بعد نه دیگه ترکای گوش میکنن سوزن باز لون نمیشه که میذارم تماشا کنی نه اینه آدم واسه که اینترس نیه. اما میگم شوپا یگان کنه که در غریب برا نه که لبو غریب دوست میداره. برای چی؟ پس خاطر لیچوش معقوله. و دیسیز نرایدر باشه معقوله زگی رایدر اما کم در بورزی که در کم راندش باتش کردی تمام. آن اگر میذاریم سال دیگه سوالو رو میکشیم. داشت دیگه سوال میریم. دیگه تا بگم بریم. همین بار ما فاوی که قطعی تماشا کردیم کو یکی باید میذارم. اون فاوی گروس افتاد. چاکو آخرش کنی این خبیثا گام میزنه ای. ما سفرم بلوگریه. باید من گام میزنم. میشه پرسماتر میشه اون آخرات. ما آخرات کردم. نیت که خیلی میگم با اون چون خیلی علامه خیلی دادن. دانش میریم سوالی که ما ایستش نتر کردیم ایران هم خیلی برایش ما سوال کردن در بین 2 میلیون برایش که ما روسیه نیازدار شما میفهمید برایش که ما جدا کردم شما برای ما نمیشه شروع میکنید سوالات گپ دو تا میکنید میرین داشی برای شما رواج نیه که پول اصلا رواج نیه که مخلص ایجاد روی داشی برای شما مخلص اینترس نیه که پول مخلص هر دوش هر دو طرف نگاه که آخه همون سوم هم نباشه تا چی خیلی پیشروی میکنی که مخلص تو را ببینه اگر مخلص نباشه سوم نیست داشت وقت پایین میسم داشت میره تو برای چی بعد دیگه چی بعد پروتیفش خستی چی بعد دیگه پروتیفش خستی نمیسازم نه بعد ما سوال برای میتونم نه که داشت بود داشت تو میتونم ما ایده تمام جامعه میتونی تمام بعد جامعه داشت بریم نگران هر گام گفتی تو پروتئین نگران خیلی با ایسوس کردیم تخدیم بار برادر اختماس جان کردیم میدونی که اوری خونم پرسان نول کردیم کدوم برادر نمی صوت تو خدیم بعد دیگه پوتون کردن دیگه دستورش میدونی که همه نه تو تماشا نمیکنی اجد زلیت یعنی مخلص ما میگم که شما داپش خال اوری خونم کردن پاس کردیم значит دخیه هم خیلی جان میکرده نه نیستونس مثلی ای میدونی چی اپا ای ماکس از ما میفهمونم ای ماکس درجه نگونست ماکس در اپریل время проходной возраст میگم وقتی که بچه‌نی سرجنی نمیش میره اکو ای ماکس در این بند رومندگی است داشت سایر پیان یا سول و پردلگاتو بیشتر میشه هر خیلی بند برنامه اومدی ای یه جور کوفته سکی ای لسینسان نیست از لیف کوفته سای است سینه گپ حقیقت های و مارم که باشه میسه اوزی لیف کوفته سام بدم برنامه ما لیف کوفته سام میسم میگم که کالیون هارتون ما دلیل شان ما کم ترا بلو برم ای خیلی بچه نه داش میرن سوال یعنی گفتنی خیلی جواب دادی نه این دیگه خیلی جواب داد تو فکر میکنی ما قطعی او آدمی گفتی برای پراسموترش قطعش نه ما نمیگم پراسموتر همین گپ کار کردگی ما همین گپ نه نیست نه پراسموتر نیواژ ما تو برای پراسموتر گپ نزدیم ما برای ما گفتم که لیف گفته نه لیف ما برای چی ما تر بعدی لیف نمیدونم برای چی ما تر کوی بعدی که اورین تر کوی بعدی که من داده هایت اورین تر بعد پس نمیدونم گوش ولی ما تر بگم گوش که چرا بدون نمیاد چرا بخیر بگی اکیش عباس کارولی رپای همه طرفای اکای معروف همه طرفای معروف میکنه نه که ما خدمت اکای شعبوز اکای معروف پایان نمیدونم نه گپ تو با آدمی تو گفتی چند نه تو نفهمی ما میگم که ما ترکوی بعدی که
ягон треки искусия терказаку ягон трек я трек болона медонам вали трекот вақтои хир кадаси естественно халда махул жеса просмотри нормально зесаи трекот до груза кадаси анаке даишаки я чияки ҳичка бояд хича ҳичка пас надорам мон қадара кай шабоза у қадара кай маъруфа таъриф мекунам трекошун беҳтарина не ки ма хидма ягон кас пас ана гап қабул ана мам немҷоз омадагим ку мара меган ки тина метони инам я унам я ана озмаш мекунам инам берем да темаи заки да темаи заки мерем ки не заки дор ман хизих штагай ами ти ягон оружие дори ки озам хали бугуи нами шон хаб кина шонам хали стагай амедим хали шонча хай шонча жа дора ки ягон чи бугуи ти ягон чи буга зарижат на хали зарижат кайга бурдам габга ягон чи буга охи батл мефраша дебада наган хо дебаяк нага броя як баяк ё дебада жлан дора броя охи западло якат шумо батл бромада ғаре гап дига гап намедонӣ ба хай чӣ гап бугумина шумо охе ин мақсади гап тума гуфтесан ку ин кор фақат тарсиданаро боз метавонад тарсидан шумо яроира гуфтесен шумора яроира гуфтесен ки нашава ҳами батл биё бишава шумо метарсен батл бромадан қатӣ гудак ма киҷо мебурам охе буброя як ба як ба худо биё ина я идея ина биё як идея ина бебе макс я идея ина биё як ба як буброя бубра ҳамира ба худо ма қатиш мебурам як ба як вот условия вот это легендарные условия но мы баромарам хели кинин банайсонин дальше мерим и баромар идея надам ахуҷа чахчах мекунем хели мекунем ту мада додари ту бубро қати ира бубр ба ма қати батл биё ма қатӣ батл намекунам гуфти ҳами марам бигирем западло мардак бошен ина биён як буброед набошен тарсиден уже гап назанед гуда ту майдаи фаҳмиди ту ба синни соли худад ина синни соли худад чанд сола яка ма 98 таваллудам не чанд сола 23 сола соба намедонӣ ина гӯш кар 23 солая ма 18 солаям мақсад ина ма чанд камай 18 солаям ака биё шарт мезанем синфи 10 16 синфи 11 мерам имсол гапо дуруғ шида гӯш кар мардак инами чанд солаима майдай инами 9 сола ма айти чанд сол майдаям на всё равно ҳамун чӣ мегира биё ма қатит батл мебурам охе дуда та 18 солаша фаҳмиди 18 пиркам хе правил не 18 ҳамоли буда ки 20 пирка ҳолан ки 20 пирка ма чанд сола бошам қатит мебурам ма барои як ҳами батли ничивой ты барои як батли ты ма қадар сора пиркунам чира пиркунӣ барои як батли ты бу ма у қадар рӯза ждат кунам мебуромадак боши ина биё бубро фора як ба як қатӣ худат фора ду ба як рӯзи камон чӣ хел рӯзи камона бача 2 сол ждат мекунӣ барои ура барои қатӣ ма гуфтеси охе ту чӯ қатӣ намебуроӣ як ба як қатӣ худат намебуроя ина биё гӯш кӣ ина айма сол майдай чӣ хеле ки айма майдай ма айта ҳам ма ҳозир я условия додам гӯш кӯ ма ҳозир я условия додам ки у қай ки жиланка дорад биё 2 ба 2 ба и аката наги любой акатаги охи чӣ фарқ дора ма қати шумо батл бомадан западлоем инам биё ма қати шумо западлоем ма барои чи ира бро охи и 2 ба 1 гуфтам ки раз жилани мо барои чӣ кардесем мора беҳади баъд савол додесем ки закира закира мо просто роҳ гуфтесем ки ҳами батли ҳами ҳард шава не ки шумо любой хелам қафо задесем любой хезад низадесем любой условияда зад низадесем ма маҷбур надорум бра ма маҷбур дорум хайб дар кора барои шумо ма айта хайб ҳам намехапам бра чӣ ба визит додане чӣ ба раунд бро арден зидима ҳама просмотри калону чанқа айма 200,000 айн гудак да канале ки канал подписчик надошт 86,000 дорад мо чӣ айти хайб мегирем мо айти чӣ хайб мегирем медони чия у 86,000 айти чия 200,000 живоя ай чия клипа як демуш вақти хайпи абдурозик хас биг ба демгиши кадом демуш бода бурай репери хундаге умам просмотри та иам раундоша хундаге раунд бисёра 45,000 Ebra, сайти ки сайт умуман подписчик надо. Гӯш кӣ гапа зиёд накунӣ меброед батл бубро.
Дальше гуш дальше сал мас олом медим дан килим дан. Айо дна бро просмотр ягом чира Тавал қатип бро. Дальше без. Мала қаттым. Дальше сал мас гуш не. Ма қати аквод ме бро. Баъде барон Абдурозиқ овард. Очередной хайп кард. Барон тамошо кеза боши бугмуд ки очередной хайп карди. Барои хайп карди акаматра меш гуш матра. Акаматра меш носом барои хайп карди кора ва Абдурозиқ оварди. Ва Абдурозиқ барон гири қатиш Москва буд. Ака шабоза Москва рафт. Отра чӣ вақташ набуд? Охи ман на загран дурм на яон чи. Омекади оқи ба Абдурозиқ надош. О қадар дершид. О организатор мақсад. Инаи организатора мақсад инаи те. Боз набуд. О организатор буд идея. Идея организатор буд. Вақте ки мега нами рӯзда биёе. Фаҳмиди? О загран амада чанд қапас метиян. Чанд қапас ман паспорт тайёр мекунам. Ҳамаи агар одами Шри-Ланка рафтан дошта бошад аз сею загран паспорт мегиранд. Чора бу чанд қадар Медон чӣ гапа? Ҳозир ту организатори ҳар димора фарёд кардисти, дикас мора дикасира. Не ки ман намиём ҷом давно бира чӣ кара рӯй мекунам. Ҷа организатор шон афтаи қатъи одама биги биё. Қатъи одама немумкин гуфта уша кай маъруфа. Дальше. Тема хаб тамом. Дальше мерем. Ма ҳайрон ту чӣ чемпиёра дабораи баъд. Ака хай майли оки тамом ту чӣ метарсӣ ҳам темои. Дальше. Ту чӣ ба лига батли сентаи зинда иштирок накардӣ мануш ё метарсӣ ки ранги ӯ лига батли чӣ мепаронад? Ма лигада набудум, ма батлер. Хай батли сол дохт метарсӣ мепаронад? Ма на тарсидан не, ма нав каналма пеш бурдестам. Ма агар лигада иштирок мекардам, ма медонам чанд қафо мемондум. Ту значи гуфта метавонӣ ки хела қафо мемондум. ту гуфта метавонӣ ки кадоме ки як қафои батл лига медава ӯ қафо мемонад. Нав қафо мемондум, естественно, ки тайёр мекард, ки чӣ мекард. Гуфтум бесум батл намекунам. Дальше мерем. Бара визов тема қабул мекунам ҳамиди бо ҳақорат кардай ами инаи ка гуфта бара визов те гуфта ҳам гап ростае Я савали барнома да не гуфтум бо мепурсим боши мегум бо дальше хушора чира ту гуфта ки бара визов та ман любовь қабул мекунам бо ҳақорат карда визов баташ не во ақорат чаво карда ето қатъи ҳамаи ақорат бояд мефорад ира ҳақорат накунед дарай вая чига мегуфта ки наметавонистӣ ки очередной бирай пеше бугӯи мануш брат я хочу с собой побатлить давай вдвоём ма охи батл да интересно ма ту медонӣ ки ма ягон батл кардагӣ нестим я батл да кино кардагиам ман батла ма да барномаам гуфтам батла тамошош да завқ дорум а батл карданам медонӣ чӣ хеле медонам хиёл мекунам ки ду сага барои устухон ҷанг медӯзам хит кардӣ лига батл ё ки батлери сол да мера иштирок мекунӣ да уҷа бародарот ҳаста ҷанг мешавад хит кардӣ барои ҳамин намехоҳам батла не ки ними як гапҳои гуфтагияким хеле мегӯм я бор батл кунам беҳтарин даш мерем шонча тра мануш гуфт ки на худат бита қабида метавонӣ дар бети шумо мехонӣ на баъзе акот охи гапи маъно надора агар хитон зур мешнен тои қадара каналотон хела чӣ мешид акаома мегзаштен не ки чӣ ба нагзаштен ин асава моля максимали нав се мошин мо ютуб дорем дальше сига шонча маззаҳои каналҳои фуртагӣ шумо чӣ хелай нормально беҳад хубадан ин соз мекунӣ фуртан мегирӣ соз канал бизнес не мисол ма проблема доштам ранги канали харидагӣ ман илтимос мекунам будурем подписия закунем дастгирӣ неги ҷонам далам ҷам омада ягон зам канал ада чун ауксион меонам мегуза падаркаш мекунам мерам дальше мерем саволи охирон ва охирони мо ту беғарзи нами одам қатъи ҳам кашидани батл кардан дорӣ ту як чиз чӣ ба ту шон нависӣ мегӯям шон нависӣ мегӯям хеле насарку ягон харасарку хеле прикимат час ман тара мисол меорам бо қард накунам ҳамиди чӣ гуфтеси ман тара мисол меорам мисол нест масъаларо ҳал кардеси ман мисол меорам та ҳалш кун ман мисол вақте ягон мисол пасанд ягон духара канағз мебинам вақте ягон номшон мегирам хеле ба эҳсосот дода мешавад чим чӣ хеле мешавад вақте тара номи шонам мегирам хеле химегирӣ хеле ту ба ми шон ҳастиш ки ма раднои бад медони ақбош хеле чӣ мегирӣ як чизе мегум нигоҳ кун ту да як чиқри ғалтидагӣ фаҳмидӣ як чиқри ғалтидагиам чиқри баромада натонистасти як кас меояд даста мегирам чиқрибурад карочи не просто даста мегирам мебуроратаям чиқри хит кардӣ баъд ту ҳамо одам хубӣ карда борад ту вақти номшам мегиранд ё ки ягон чиш мегиранд ту хеле намеши вала ӯ да ҳаққи ман хеле кор кардаги чӣ ма ба кадом номус хаб мекунам вақти да хеле гапат қабулай ва
ایراد دادی خدا نام کده گل لسینسان داره به توجیه لسینسان میگن نه تو بو هم پراسموتر نه من برای نه من برای پراسموتر نمیگم اخی تو فکر کردی که من خاطر که شابوس بخاطری مقصد او کارولی رپای ما برای او خاطر شناسم که سرزاوم اخی دادا جون اگر تو میخواستی کار کردن کو تو دامنای کار میکردی تو فید میکردم من خاطر دا کانالم برنامه میکردم تا کانالش برنامه میکردم تو دازل نسیکو تو دازل نسیکو کار نداره دازل شیر نره چی دازل چیکو کردم چی دازل مام جرت وای خیلی دازل ما اگر برای پراسموتر دازل خفا نمیشم شابوس میبودم من فیروز دمشتم ما دیوش دا خاطرش خوش میشدم ما خاطرش فید میکردم نه که مال فید نکردم سبب سوال من میگه значит تو جرت هستی نه ما جرت و نه واکجه بهترین در آخر برام مانوس فقط نه خندی نمید یگان چی گفتنی بود خیلی زاریجا میره میگو خونه زیخ شدی نه بابچه چخشک کم میکردای و ما ای آدم هم اگریسیون شنگو کرده سام امی آدم اویاندار پریزول میشه ایم نیست سینه در این سین سال 18 گفتی 18 در 18 سالگی در این قپختا بدن نرمال یعنی که حرکت نیم بزرگتر میشه از شیردنای سوال جواب شده و شما از سوالو گرفته سین سوال میای تو جلن یک باید قطعا بطل داری تو دوری یک باید دباید تو значит میگویی که چی گفتی جواب دیوزی زپالدای تو значит این بهترسی نه چی خیلی بهترسی که این بعد دل پر گفته که بیا بطل کنی آخه گوش کنکه ای گفته است که قطعی ببرم تا آخه مالی آخه سین سالش ایمن 9 سال مایده مرم ای روانی گابون کانال ماکس دا پوینت اپسن زندگی کانال شونشان زندگی کانال زاکینه زندگی کانال مانوش زندگی کانال دلل بنی زندگی کانال لیون زندگی کانال همه کانال من است خیلی روانی گابون باشه